Amsa sa? Yeah. Amsa. Pinapinig yung mga ibang sahaba. Na huwag mo sabi na sa Rasulullah, wag sila munang bumaba. So, aro sa? Yeah. Aro. Then kullu sahaba ro down. Tahat. Na. Pwede tahat. Ang kalaban nila Roman, no? Hindi. Si Khalid bin Walid. خالد بن وليد وابو سفيان. Tapos yung شو محمد هذا اسمه جبل الرماد. جبل الرماد هنا. pwede kayo magsalam lang. Salam lang. Tapos 70 صحابة شهيد. Latin naman. We will go there, Salam. Go for salam, then we go there in the bird, okay? No, Salam! Baba ये ले लो की नमाज की जगह क्या है? आगे जाओ ना भैया जहाँ हाथ में दो आमीन. Ibig sabihin kung saan sila na mamatay lahat. Sabihin galing dito yung kwan. कलाबान Hindi, galing sa likod sila. Kasi bumaba sila eh. Kasi naglaban sila dito. Dito galing si कालीन Khalid. Nandito yung mga sahaba. Dito marami namatay na. Important guidelines. بابا the wind it's so strong سهل يا عم الهدى. مرحبا حاجي مرحبا ابي عجوه قربان ابي عجوه يا ابو عجوه رسول 30 ريال هذا عجوه 50 العجوه ب 50 شيخ صورة حقي
Manja. Ya haram. Jadi kalau orang masanya. Bato kinukuha nila dyan. Hindi yung bato dito, mata. Sino kinukuha yung mga tao? Mga tao daw, sabi ni Kuya.